Hi havia de peros que començava, quan érem madurs, anava a vendre, se venia un bloc. I les peres paredes, les pomes, les prenien a la vida dins de caixes, les vendien, perquè el pare de la companya me venia padre de fora, tant que ara jo de frusta dic no me sento tota nada, és foto de la nostra, me'n fent la frutta che di la compagna, e si tira e vede alguna come la che vede di fora. Non di so che era mercato, però io mi devo pugnare di pelo o di pelo, non importa, vendiamo qua. Lo pelo Montalem, il cotel, la pelo la duchessa, e la pomme, le prix gros, le prix menus, la pomme d'être, le prix blanc, les prix menut. N'hi havia tanta la reneta del Canadà, e sabe che n'hi havia che era algunos, Era algunos, mai che la denne ara. Me'n feia un anziché cos.